Na bismillah'dır. Allah'ın aşağıya olsun. Şunu tepki tanımak çıkarırız ona. Bir olsana. Bismillahirrahmanirrahim. Akçaplar olsun. Güneşeli, berekeli olsun. Kırgız eline, yerine. Barımızga fayda veretilgan olsun. Buna. Gördüңөр mü buna? Titan magnetit деген uşu. Ошону сактап коебуз. Mına buyursa. Birinci, özübüzdün Kırgızстан titana magnetiti. Bunu tazalayız. Tazalap durup Titanın özünчө, temirin temirin özünчө çıkarabız. Buna karmak durmuş. Ana buna gupçıtı titan dep buna morekin çıkarabız ana. Bunu bu жерден biz Xitaydan beri alıp gelgenmiz. Buna. Emeleki elektrический жанагы немелерге тендер менен салып, эригенден кийин ан гупчатый титан болуп болуп чыгат. Ушунун баасы $8.000 тоннасы. Гупчатый титан эле 8.000 тоннасы. А муну биз изделияга жеткизе турган болсок, лист кылсак жанагы немелерге, анда 20.000 тонна болот да. $20.000. Мына ошол эркинде болот, мына урматтуу коллегалар.